snemam. Velika raketa prihaja. Gremo! To je pa kolano! Stari, to bodo milijoni, jaz ti rečem. Zdaj pokaž, poglej, evo. Ja, kaj je ta galama, a? Odmeva po celem oblaku. Ja, snemava video za spletno stran dejsiduška.com. Moraš biti kar faca, da si to upaš. Veste, gospod Gazil... Baš ste face, nadležne. A zakaj pa ne snemate na stopnicah v klet? Manj hrup pa daljše stopnice. Sam res? Ne, nimava ključa. Nima, jaz jih imam, evo. Ajde. Hvala, gospod Gazil. Aha. Tudi sem nekoč bil mlad. A bi rekel, poglej me. Ja, daj to vam. Je odprto. Viš to. Ajmo, dejmo mladinca, dejmo, ajde ti si postavi na dno stopnic, da poštimo, a te pa na prvo stopnico. Ja, a ste pripravljena? Ja, sva. Evo, ajde, a ste pripravljena? Ja. A res? Ja. Ajde, 1, 2, 3, 4, štart! Gospod Gazil! Ja. Dajte si oduška!